Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union nang ba union henen kasngi kakat pratarek unailar kalalet bankang tala yaka PNB Bank nang ba branch namar bakam kensnep yakimat jingdawa jongka KSU ban penbiang yaka update machine bat ban bu yaka wei ka ATM machine ka KSU kalaya thu ba yaka jingdawa laap nadu menchemsnem Henry hadu menta lashis nemru omyo idak yo ishe nei na katay kabang Cucu kumbalong menta kipat nong syongsnong kila don kampalan ya ke ATM machine kenang ban pensuk kipat nong syongsnong kat kum kajingya jong kapor. U consciousness susngi publicity secretary KSU nang ba union ula ong bakaseng da kajing bitar kamban si banchem da kanekarai ban khang tala klembo por tat hadu banda orlong kijing dawa jong kaseng. Ya kini kajing let khang tala layalam da u president uba Morning Star pasi. Uba Eugene C.S. Hing, Secretary, Haringkat Kajingdan Langki Samla, Bat Kilong Kemi Jongkashnong. Ini negara yang kasih Students Union nang ba ini, iwan bankang ni negara bang badan pok senang katau jungi pok nang ba, dan nomor ba kacis enam, mila bo ikjing thok bantawa bat penyo ya ATM machine, bat ban penbiang ru ya ka ban update di passbook. Oh, mentang hendak ni senyukmen namar ba ya kene ka update kila penbiang kene ki sisi asni mensua ba barang sa menta kolong ban penyo ingi ya kata ka ATM machine namar ba kar katang section hapo kasnong jongi kolong kebabun ba ni ipai ba nang section jongi ro kili sibon di mentor ni ka bang ba berjenjar pa iki ban sei ba ban tap bisa hapo ni section ni kejingle jongi kene bankang ini kabang am kejing mentoy jongi semet am kejing mentoy jong keseng andre kejing mentoy kolong kejong upai ba nong senong ni berapa bae kang ini kenten bat kenjer ro bagi kang ini kabang kolong kang ka tak hadu bung dio ya kata ka jingdawa jongi tin urlong tak kada ka puar pleno ini kabang la kumbacisnem mila dapat le labu artli ki official letter batawa bat nagaliang dengan kabang kam kalek bam salia kam patia wai gini gini dawa jong tangini kenten kendia blesibon